Yamamo akwaba. Afe kasiyabo no enchiremu eni. Na insa na beto odwa se East Legon e wakrabu pre matemu. Osofo ne din di salifu amako. Ne ba mu a afi ne wadi vision ne dunsia pe. Ne din ade Elrad amwako. Okofa hyen ekotwiye ekropie mu e wo East Legon. Ema no msa Yesu nti okotwifo amaye wo mienu so. Ema kana na emaya no entimi ansori bio akwara ho sempa. E wakrabu pre matemu ensem wei ekwaya atweta o maga na mu a enya asem kuma kura. Na nedo yada okopie mu e wo juvenile court o wakrabu pre matemu afiata. Chesande November busum de dikan na chesane abrante yi ekopie mu wo court. Na mra kopie mu wo court no ana court no kirem sei osafo selifu amwako obai anamo a watu yi enya de betimi abo anti omde akotolo man onkwa daje sei aprotifo na akachi yan kwatwa Yankopɔ ya adoma ejuada edi aneman omapie mu wo court na nensa na montena so na mukwa betimi ya faso na bibia timi atodin pam na wono mu kirem sei sabe ya betimi ya boa na ba mu ana obedi mra so na onwane femfre omaga na munti ono magine ne Ghana passport ono matimi age US passport nto o matimi age sebe ye betimi abo Yankopɔ ya adoma edwade edi anim no eno ba ya chese ne November bosom ne da to so 9 na obepie mu wo court honom na chese ja ordinary passport ni nyina akoma posifo se mi nwane nti sebe ye betimi abo na wukwade edi anim no eno ba ye bubu bosom da to so nson obepie mu wo court e ma asem die no wonom atimi edison bibia atimi akoye pa edi amasanse nsem no na court asa hye anam sa brante ane dinde Elrad amwako no na pomuden entisisi ye emfa ma no nte no wode mu kirem sei obakwa kopie mu University of Ghana Medical Center awa chese Yankopɔ ya adoma edwade ade aneman ebe November bosom de to so 9 na kwa na pomuden mu se betimi ya boa na pomuden so bibia atimi atodin na no ma atimi akoye pam na posifo nkata na kirem sei anu betimi ya boa ama brante a ne din ede Elrad amwako no na pomuden atimi akonka se betimi ya boa na sendie no so o matumi ato so abibia atimi akodin wei ene nsema hodo so ene due etodwa efiri o my Ghana juvenile court abase osofo a ne din di selfo amakwa ne ba ne din di Elrad amwako no oba kopie mu e wo chese ne Yankopɔ ya adom adwade edi aneman e wo November bosom de to so 9 na ode ne passport nyina akwa posifo se wane manje efiri se onwane nti wukwade edi aneman so ba kopie mu wo court na sendie no ato so de aman se bia betimi atodin na san kwanhye etodwa sisi amekesei aya kwatwiakɔ ne akwane ba Ghana ehuma bia akwane de ba aye nsempi no penifa moden atimi apamopomasibre wani nkrata hodo nso aba efa selifo amako agent esi ye ne bane sense mu no yade asum de kasebo enemrein ye to kasebo no so wakopie mu awo chese ne epie matemu na adwuma yefo mu du omdwuma e wotetakwasi Memorial Hospital no eno no awakuapem no chese ne municipality nem agwapie matemu no ma wo moden ayo ye kire asumdwe mu e wo ne de yada eye bubo busum de dikan wone mu kirem sei ukopie mu awayasabie nanimu a niam ekwaso no enso ani yekura ene ebisa mo se de pa na ekwaso anu enso anin a doctor fo ekirem sei mu pa adwuma na mu kofia asenkafo m competent honom efa hospital nanimu no emirika tententi eye bese eye kotori ma bosom be pem samra me no kasai ediba makoma ensia efiri me busum nim ena wone magu ni nyina ne sa asenkafo no eba emirika tente na mo twam na mo ku nurse ni na o makumo doctor ni afimpa ayaresafo mbomode ayade akwakwaja ayarehwe na ne ho atɔ na okofie nso na hyenkafo yi abona kunu ade ato atwenen wɔn ma kyerem sɛ saa ne ma na ɛkɔ na ye ɔmo ya ɔmo ntumi ntena ase ɔmo bɛkɔ ayaresabea akwakwaja adwuma pɔn na okofie na hyenkani bɛfa mna de ahyɛ ne nsam akunu ato atwenen wɔn ma kyerem sɛ obi yare ɛkɔ akɔpere ne nkwa eni bɛ bɔ ne ho mɔde ama doctor fo twitwa agene nanso okofie pɛ na hyenkafo nsam mmɔne nti mirika tente na ɔmo akunu ato atwenen na staff no panipa da wano manem aya ban gazin ono no ene elom eye atipu wajamra ne de yakase gbakasa ene wa kire mu se yaso mamode atena se na doctor fo aya adwuma na wano ma bra kofi akwadwo o ma homia na obi dimlika tente akoba wano makon ato atwene o kire mu se sa na ma na ekoso no maka kire mpirifo mo potem ho mi edisi ya mo potem ho nom ene municipal assembly ni so mamode fo wona mo to efrise de yakoso no ya paso ma nya diam na woto ba ko pe se mpirifo ntiem so makoye o ye kire na bodom na ade no maso nyina gu fam sei omo nkɔ momaden enkopie mu e wotetakwase Memorial Hospital wanu kɔ ya adwuma firi sɛ de yakɔso no wanu mentimi emfa omo nkwa emfa ngato pre wanu magemre ene di yakasebo atwetwe nkɔmɔ. We are rather being taken and our life are being vandalized through motos on this stretch. Many attempts to get the road authority to
put up ramps for us has been fatal. We have written letters to them more than 7 times. A letter has gone to the MC, a letter has gone to the regional minister, a letter has gone to highway authority. We started writing letters to them since 2020. This has been 4 years. Nothing has been done. This year alone, we have lost 7 people, including 4 staff, 1 dead, 3 injured badly. How long can we wait? How long do we want to see people dying? We are saying enough is enough to the government. If they don't want us to work, then we are going to lay down our tools. We have done what we are supposed to do according to the constitution by following the right channel, but nothing seems to be done. Therefore, we want to do this as a wake-up call to the right authority for them to do what they are expected to do. And failure to do that, we are giving them 1 week. We shall lay down our tools. We shall not work. Nobody shall do. It is not just the health workers, but the patients that are coming are also being knocked down. And therefore, we are saying enough is enough. Any awoti ye aye openi power no ne den ade Ben Galazi Elom Atipu ono ena odi protest etotwa ene ewa pie mantem no akuapem Chesenia North aye municipality no mu no ano ono kwan so na yakasamafo ade matata kwashi Memorial Hospital aye staff no ena wachire mu se de yakoso no muntumi tenase efo mo kwanfa nto asem munti efurifo moden no mfa kwanpa mbefa so na boa na nkwanhye yakoso a sabie nanemu no eto ebetimi atwa emu nkyire mu ena yede asomwen yento adier omadwuma kase bon so na egusu agiremu awa pie matem na na matankonwa wonu mo pie matem kofi pare omudua kokoo pa eyakuafo wonu makasa ekirem so kopie mu awa yensia no eye district ni mu a eno wa pie matem a wonu ebre omakasa ekirem sei nansan oso akase aga na mampenin eso sei illegal manens omo sai wo manga na yakwaye yensase ne yensu a omanya so adendenne na omatwam ho dia afirimu afiri sei wonu manya ne ntia sei mining company idea daso aya Unite Mining Limited. Made de mra e de hye wonam nsam. Egbawura kokofuo mu ese wonam kokoo. Ene wo mu no baye nyina da, wo mu kirem se de yakoso no yapam. International Gazette kirem se adanti na yebetena se na river yensu ene nsu ahodo atwa potem ho no mu nyina da hia no. Mu se ne nyina, wo mu kirem po se amanase nsu ada ho no mu nyina da. Echese mining company wase na onfa mra kwan so kram. Additional Gazette kirem se ne kokoo ebo no akwasoro emuai that is sabi anomanam enti adenti na koko bag baako and number 3000 Ghana cedis number 2 omkoko atuagu e de akopa fuma agudie e wo munkuto mafuru nti o ma kyem se de akwasoro muntumi ntenase ehwe o magya pade ensen kwanti ababa made na fa onasi form na sa illegal manen galamse ye kwaso wa yensu anu kofi pare no tu asiasa nya sa pa de a o sa illegal manen no so na waso no momfa mo ho emfa hyempin no panipo ne kasemafo adema eye traditional councillor eno no what to say Kofi pare no Eric Ewoku afei agemna didi yakase bakasa na okirem se de yakoso na ye wo mo hya adantina mpenifo dom de dadam potem na no wono ma yimasotre wo ma ka kama ma adwese mabo ye se ye mfita duku muntie wonom enti wo ma kase sem pipi amanyokoi afi we se ma mfa mo na mfansi wo Ghana ma mpeni osu akase ye weso ano wantu ase ye de a wo mo nto aba mfa ma mo efise de yakoso no eje wo mo ye pa wo ma gemna ne di yakase bo eche wonom akosem yesra ban so efi yamani 3 days yesre this you know the omwayen Josephine Ansa omwayen ewuku omwayen wedin abro kese panti aban yesrew and so efi yamani 3 days yesre this you know the omwayen Josephine Ansa omwayen ewuku omwayen wedin abro kese panti aban yesrew anamon bia se utubia no bomode atu eni a wuti yeyi ono na yes spokesperson at the traditional council no ewo kofi pare ewo ayensu ano empotem honom ne den ade Eric Ewuku ofe nene ana wote yi eno achi ana de hia won mo kofi pare ene ayensu ano etirem se de akwaso no eye papa Ghana ban wo mo sere wada galam se no won mitumi susasu biew won mu koko eno ba yahodo wo madua nyina da illegal man na sia se no o mutumi tenase emekom ne wo munti bo moden na tu ase ente sa de a afu abato no Wambato ediatia MPP amanyuko no. Yeah, mfibese sia esomuni. Na ban suma koko board fosi wamra ha. Na wo metwa yen koko ngu na wonu amayan. Ampa wo bai. Wonga bekotwa koko na gu. Wonga du amayan. Koko na du baabi a e wo se eso. Ye wo ho a wo se abana. Wo suma wo se wo medu akoko ru mayan no. Onu anse wo de manefo ba ha. Wo metu yen koko ngu na komosa ne ye. Wo metu koko ni nyina.
enya asem ketewa abrante ba ko a waya afifu kesi pa won aduru afifu nyina afikro yi mu enti yese ye mpe won wa ha na do na o se ompe galam sei onu anso se go share asase na se wo metu koko ne go na wane hia. Please, we are calling on the government again that if measures are not taken to curb the situation over here, the unlawful mining, unlawful prospecting, and the unlawful entry into our lands, we will vote against the sitting government. We are begging on you, Ayesonu constituency, the entire community, please, we are calling on you to come to our aid. Come and curb the situation. Stop the mining over here. That is the only land we have. We work on it to feed our children, our wives. We also support them in our education. We are report the case to Commander, BNI officer is aware, District Chief Executive is aware, came here 2 times. Mineral Commission, they also came here, and EPA, they also came here. But still, what is going on? We don't stop it. So we want peace. We don't want to take the law into our hands. Enti no kwasem sabang no wa me pam sa nipa na amayenga ye beto abane tian yesra ban so efi yamani 3 days yesre this you know de omwayen Josephine ansa omwayen ewuku omwayen wadin abro kese panti aban yesrew anamon bia se utubia no bomode tu DLFM 106.9 Eni a woti ye aya dehia wonom ewo kofi pare a eno no wa yesu anu potem honom onu mu kirem sa ban se wan tu galam se na so mo hwanto no mo de a yiwani abato no forget kra wonom entime ento emfa ma MPP osiko kokwa manyuku no emo kiremo ena yede asim weyin yankwaso a na yenyira mo awajese ne epie matemu a ne yebo ede awura mu awo fante akwa abato empesiwa so ano no fante akwa not they see make say Ghana man penin abede che onokura frankatuni ede ma MPP oswo kokwa manyuku no Dr. Mahmoud Bawumia ede asu na nisu say oh afi wei oba no modern pa ena mabafo kwantempon so abia nyuma mako 1 million ede ma Ghana mebunu ewa abafo kwan so no munyina yadwuma ye na timi yaboa emanyuma ebo oman Ghana ma sese bedwonso abo akokọ no eso atimi atepa oman mebunu so atimi yadwuma pa atimi ayepam na nam sanzensem we nsunti okopiemo awajese ne fanti akwa not aya abato mpesiwa so a openipa on de gina mu ekotu franka sa okopere ma se bedwa kwanwa ede ma de sha wone mo eye fanti akwa not no ewo mpipa ma yekodi timo ne den ade kwame apia kodua wakasa akire mu sei Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia anamontu a wotuo no aya namopa emu ode papa ni senti ebetimi ya boa pa ma Ghana de sha mo ha titu ne mebunu no wone ma timanya dwuma ye no no so watena se adwunu wahunu se oh ni mabuna wone mo so wa fanti akwa not abato mpesu aso no enyumo mbenya ye no enya semikuma kram kodua ka se de wo kire mu sei Ghana man penin abede acha ne mo pa wotu ewe no ebetimi ya boa ama unemployment ekoso no eso atimi atinti se anyuma makomako 1 million obebie ma Ghana mebunu ya atimi anya adwuma ye no stress ahodo nyina ebetimi ya boa pa ma mebunu no atimi anya adwuma ye sika dwete abo mbotom ama kontu basa ne Ghana mebunu a mo ho ode obetimi ya adwuma ma boa o man Ghana mpuntu akoso no onu tutu akwan kwa mo no eso atimi atwa pam wakasa akire mu se sa na moto betia wo ne mapa atimi abusu o man Ghana so mebunu no atimi anya adwuma pa ajem na mra je mre ene di yakasebo ya na musunya wa pie matemu kontini kofi obotutu etwenkoma na o kirem sei obo moden ekofa calculator edeto eye nwuma Dr. Mahmoud Bawumia babie ne ho na o kirem sei o man Ghana mansi ni nyina da eye ha mienu ene ahanson enum 275 constituencies na wa man Ghana mu o tete chema ode obu hu konta no na chese mansi ni biada ebeya 35000 chese ne eye job a ebetimi pie pa ma mebu na ya adwuma ye ni senti wo kirem sei ne mansi ne so eno ne ye chese ne fanti akwa not abato mpesu aso no wonu be ya nwuma 35000 ena mebu ne be nya ye ne wa kirem sei ne mebu ne mpo wonu mu nu 35000 ti aje se debi omo kakra mebu ne bi edi fi ba bi de ba na ba ne se betimi aboa pa manwuma etimi abusu pam apia kodua edi se wade tudwa ewona ne kosi da etwa men ewo mra asese ne nante adwumade kese papa ekoso ewo fanti akwa eye south ena waka se ne o kirem sei sa nante ekoso ne betimi aboa pa wei aya ne moto ro mutu atete wona mapom abo maden abontoa na maka che Ghana de je nyina sei afi we ya bato no MPP amayoko ne jepa gua kwan ma no betimi aboa pa ma afi wa bato no ne mapatimi akon kan na moto aba na MPP pe empuntuo de enya sebikuma kram
wakasa echire mu sei ono okopre mashabadwa konwa oponi pa okopre mashabadwa konwa ade ma de hia wanum ewo Fantia Kwa South no nso kwa mo ne so betimi ato aba na de ama no na 2024 ewe de Fantia Kwa South and afen so eye north ni nyinata enkunu betimi aba ema ma Ghana botire no ye peja ya de abo MPP emanyuma so atimi abuso ojemre ene anam se ne kontenhene Kofi obotwetwe nkomo emu enchire mu enie adia eda Dr. Mahmoud Bawumia akoma so ne se ekwe ebefaso ai mabulu ekwe ebefaso mabulu banya jumaye entina odi ajumaye o ICT ayebe pray Ghana for mabu 1 million Ghana for mabu kwa ebefa o aye 1 million nyame adomo efinasi ekono eno enye English enye maths enye science eno ase utimi kan eno ase utimi tro ukwaye juani bi Medika Kenya so 1 million divided by 275 constituencies. Ni ankwa ni enya over 35,000. Yankwa ni enya over 35,000. Etebedu babino yanni rumwa omonti constituency ha omo kan omo kumasi omo kofodia yebo kofo nyina abeka answer ni panas yatamasi and this campaign we are gonna handle adosio and this campaign we are not Fantia Kwa handle adosio Dr. Mahmoud Bawumia is going to be the next president of Ghana. Kwame Appiah Bawumia the next member of parliament. Onyame, onye Fantia Kwa North, efi adomu kwa domu, no onye efi Islamu kwa DLFM 106.9. Ani awoti ye aya parliamentary candidate ade ma de hia wonom ewo Fantia Kwa North abatu mpesua so ne den ade Kwame Appiah Kodua ene oje mre ene yanam senior owo epie matemu kontenhene Kofi Obo etetwe nkomo no emu nkyeremu ena yede asumwei yegusua ejinemu ewo MPP osukokoko amanyokonu ma na yebo ede awuramu Frankatini ede ma wonom Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wakasa echiremu se afi we de wonom skirt and blouse abatu obiada sambetu abano de ama ono okopere jezani mampeni akonwa na mato ede ama masebedwafo o tabi ojemse mama ya ne sa akora efiri se moya ne sa enya de ebebo akora ne senti afi we abato ne de moto ama ono Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no na mo sanso ato ede ama de hia ono wakotu frank akopere masebedwa akonwa ewo MPP osunu kokoko amanyoko ni tim na bibia tumi akotin sebe ye betimi aboa na MPP amanyoko ni bombade di abato mu konim pe wonim benya dom kase na mbembu no bibia tumi ato dimpa ede ama wonom odim se wanya de kotu twa ewesinato aye asunafo no aye south empote hono wo kire mu se sa na manama yakose abato abapa na ye bawie na jeze ne MPP amanyoko bedi konim na mesebe na yakitiwa bi na akwaya atwadebo o kire mu se tapi ende yakoba ne sa entumi mu akora ntiafu abato ndie mama de ansem batu ne yepa moto nso amuntu no prim akasiem na skata mbra so mo yintuntu ba bi pa na mapa etumi moso emfa MPP amoyeko na ba ne sa de nkonimdie no ebetimi ayekase pa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia emna okasa odwumedie na se no emu ekiremu nie asanafo staff obi a yeto aba ye win presidential elect but parliamentary enti afi we die me pese ninja skirt and blouse lion to straight and yes sir went to straight no dey sankoro ha me pese me shamu boss no dey Frank adisi pokuba no dey obi a ofri sankoro ha e be shema baimo amamo ani awoti yei aya Frankatini adema MPP osono kokrokro amanyoko no omampani abejeche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nende ana wote yen enu achi NMPP parliamentary candidate adema adehia wonom ewo esunafo eye south no aya Francis Edusupoku ono so kasa na wo kire mi se oh MPP amanyoko mabomba tan puntujuma wonom hye no eso ani ye pa free SHS wonom dia pa Ghana adehia botom ayete koko yinsi ya tuma bibia to din ni senti moto aba na moto fa mono mbope
enyuma pa mu gusu bɔ no mbato asoma kyesane asnafo south empotemo no mo so de empuntuo atimi akonkan ye pa Sansa ma wakan hesi nyina yetie ni ye dia na kire se wo hyehyɛ pa bi ade bo me enti sansa mu ya oka ye ni se oba no oba ya ma ye no Ghana ibenya nkofo pa beda da mesra na ne se minister ko ma nyina ye ta nachi ya bo mpa ya ma ne se de wo hyehyɛ bia ne sanka ya de mpa bo ene ya bo ma kopim se ehunu se Ghana adwene ewo tim wo hyehyɛ ni policy se kura wo nyina so ebebo man ni a woti ye aya ma cheche opening pa ono kwapre ma cheba ja konwa ewo asunafo south e dia ma MPP osunu kokrokwa manyokuo no ne den ade Francis Edusai Opoku nene na woti ye eno achi na MPP amanyokuo ni ma wanom ewo asunafo eye south impotemo so jemre ene de ye kasa batwetwe nkona mo kire mu se MPP amanyokuo yi empuntujuma aba editwam Free Senior High School onom de aba kokwa akuafo so botoma yede omu kire mu se fertilizer oya ade ye omu nsa ka bia pitipiti omu na baye so bibia da din ni senti afi we abato ne de aba umpewe na opeka ya motom wambato abande MPP amanyokuo no eba mpuntujuma wono mo no omatumi ato aso omo so je mre ene de ye kase bo atwetwen komo emu kire mu nie mebato no bekọ wabaye ye kwai fast nsuo tane nsuo nyiri fire anade nsuo nyiri fire biem akufuwa doba adisipoku wabaye ye kwai amaye suku free ankura ni sua dwuma ankura tutu adwuma suku bibia ye wokurom metuwe meba me wono mampani kofuwa penso obeko school free one crime wanya se krakra gas okoni free ye hiane ne chobos ne trunk me papa be ye koko wanwe ba omiya ba ya no ne akufu adbaye o ma betu koko amenne yansu ye mebrum papa de owuja amen ye kele tete mire bo masene me de bi to me ne ma enti ba omiya de ye to aman adobi mabodam wom ebi se me ba be ni da for school tikam ne kokana de ba esunya mi adum ko ele wie me brem enya mi adum na me na manya free education me be ko bia ya me ntua hwea na me se me be o me ba de he enti me ba me hu ni sesi ana fa ne ba omiya me dey face practice for good job me dey eguruma aba me fertilizer ko ma me bia bi e dey me bia ne be ka say yan so enwa pa mo ye de dem say afi o de ba omiya one na san ka siboku de ko ba we na fi o ya bai me dey MPP dia kume awura me no ba kwa adisifo ku ono ana kwa oni Nhyiraba omiya omo ana kwa education ya manya ne education bi obia fie ba omiya so ka ho bi wano so ta ne to wano so ya bibia education wa ka ho bi ya ma ko bi awie wazama o madwuma ya ntia sa to ama no eni a woti ye eye MPP osunu kokrokro amanyokuo ni ma wanam ewo asunafo south abato mpesu aso uba Facebook no so a DLFM 106.9 video ne da so aba benya bi ni wahwe wonu mani abre page dem say empudujuma ekwaso no masitrem ya de ne de omo nsan MPP amanyokuo no nkoto aba emfa ma obi afiri say emone mo na ekwaso no eso ani ye pa emu ekiremu ena ye de asom we mekasa kase bo no enam Facebook no so DLFM 106.9 do adwen kire ne ba emresem ye beje mre ne akenken ne nyina da ediamam ye free MPP osoro okokwa amanyokuo ne ye na ekiremu ewo NDC chinya amanyokuo num ne enkopie mu el frankwatini adema NDC amanyokuo mampenda da John Dramani Mahama wakasa ekiremu se na sere beto odwa se Ghana mampenin na dankwa kufuado akwagire simpie so akaka ekiremu se ono oye one term president kese oni koyi kwa wa Ghana mu o mampeni obabet na o Ghana bedwa so a sabe ne mane manso aninti Ghana fo ma ne one term pe so nkwatena ba bia firi se ememo na obuo no kan wontwi ne ye kuran na sase sem we na ndrada o mampenda da John Dramani Mahama ebodwa data won kabubure matemu follow my course won kabubure matemu no opegya akasemu no wakaze no kirem se Ghana mampeni na dankwa kufuado nti sa na ate enti blamba boy yi pa wa Ghana mu nti wanyina wani anso o kirem se dwumadi obedi ye ne asem kuma mo bia amfa Dr. Mahmoud Bawumia enjeja ne say on ne kwankwa ye debate every say Dr. Mahmoud Bawumia ne mani mba wa bo pa sa Frankatuni abedi akira na say oye mampeni abedi akire no ene ma nkwaye no ne ohunu party mpo se MPP amanyokuo akwayi ni say onkwankwa prekumnya kese fa MPP amanyokuo de obedi nkugo free say Dr. Mahmoud Bawumia wasapa o men ba bia say on ne kwaye debate ene o kirem say small do Ghana mampeni kan ye no entwa ye free say Ghana mampeni na dankwa kufuado wankasa wanitua empuntujuma me ankasa o mampende da John Dramani Mahama bo ma Ghana mu no anya sem kuma
wahu na de o man share wunse ne Ghana economy no atete apansam Ghana de share nyina etu kwa ma na ko pa adwuma ye efrizo ma ye temen ahu kire nkuto ene efro barometer fo nje aba bonte kirem sei Ghana ma ye tem sese no ohamu chichemu aduawatwu mienu e kirem sei o ma na kwa akoto amunam amuna donko enti wo mpe we mu asam nka ana wugina simpie so atuma yampia wa kirem sei ensema Ghana man pani kan ye no ono onim level pa enti Ghana man pani so afso na ofra fofra mane fa mfro no so o man pani da John Dramani Mahama ne kasa ye no e mu kirem nie. This is not a quest witch hunting, but it's a genuine desire by Ghanaians to see public officers held to account for the public trust that was placed in them. Fighting corruption requires courage and presence. I will ensure meritorious appointments and allow the systems of transparency and accountability unfettered space to work. And I know my level. DLFM 106.9. Even if someone says I have no level because I served only one term, I know my level is definitely not to be a clearing agent. Eni awoti ye ayafraka tuni edema NDC amanyoku no omampenda da John Dramani Mahama ana oso one de onya clearing agent te say omampeni na nadanko Akufo-Addo one de o kire nyina de say Dr. Mahmoud Bawumia ne mode monso ani se de biada na ojeje ne so sam eno achi ana osa kire mu say Yankopon ya adom na Ghana fo mode abanwa kese we ma no na okotena abanwa no so bi o se Ghana mampeni a obi bia bebo ne den se o mesom na mamu mu de wo ba pe ajapade biara won baba modern ya de betudwa na Ghana fo nyina timi de o mani kotua wisi ahunu bi se ba ya akro no ene collapse na hodo a aje o man Ghana de ataso ene o man ya ho kire eja ye no esu betimi atenti wotia hu sei o man pene da John Dramani Mahama ene ya ndi se manyoko na di nkwenem pe oba wodin se beboa no na ba ya osoafo pe oba baba ni se sika bi a wowo ajapade bi a wobo no boso mba kontempe obeka na Ghana fo nyina hu se ba ya wiye sika ye betimi aba modern so pa achi e de ba kwagina ma na mra ene edi ene sumu ekyere munie. Our commitment is to review and enforce the assets declaration regime to promote transparency and combat corruption. And in this regard, I will require all members of my administration to declare their assets within 30 days of assuming office. Ladies and gentlemen, the recent report from the Afrobarometer survey in Ghana reveals depressing reports about our institutions. The Ghanaian public has lost trust in many of these institutions. Collectively, we must do more to rebuild that trust. Our administration will review the codes of conduct for public office holders to promote ethical leadership, professionalism for public office holders, to promote ethical leadership, professionalism, and efficiency. In this regard, I will require all members of my administration to declare their assets within 30 days of assuming office. Ladies and gentlemen, the recent report from the Afrobarometer survey in Ghana reveals depressing reports. 106.9. Eni awoti ye ayafranka tuni adema NDC chini yamanyoku no omampeni da John Dramani Mahama nene ena woti ye ni agusua ejinamu ewo chini yamanyoku NDC amanyoku na katia yenkopie mu krabopre matemu ne yenkoswa nyina ne yenkopie mu ewo Okakwe North abato mpesua so na masabadwane ojinamu etu franka wa NDC amanyoku ni dimu edema hwanom eya Taliza Ladi awenen wakasa ekiremu sai adehia wone bompotem honum ensuo ho akwatwe pasa sabe jonso abo akukwo nti ontument nase ono ya somfo ne mafo maden eto abade ma no so onko na okopere ne pa efa ma adehia wonom ewo Okakwe North abatompeso aso nti ontument nase emensukom enkum adehia bo maden ekosi boho pa de ma adehia na okiremu sai ne betimi aboa emensupa adehia yi atimi anya bianom wa kiremu sai nansen chese ne anyara hodo na nambontene so enam subane ena galamsey ese yensu nti ontiment trase ayenhwe han womra wono yasomfo na adehia na asoma ne se ne onko na nkopere ne pa emfa mra abato mpesua so na obetrase na dwete kakra wanya no ode ne bese ne botom na na busuafo ache didie twamuka bia ebi nsida ne santi Taliza Ladia one ye mashabedwane di ma adehia wone mo Okakwe eye not abato mpesua so no wabon homoden a commission pipe kesie boho dia ma adehia no o kirem se wanya we ne dikan wani da etoso mako nan a wabon homoden wakwakwasi boho no dia ma adehia wonom wo eye Okakwe North abato mpesua so okase na o kirem se we betimi aboa pa ma adehia na setremu no etimi akoye emensu panso wonom atimi anya bianom wasaka ze kirem se enam se afi we ya abato afinti Yankopon ya adoma openima bosuma de ne de toso nsom omokwa akoto aba ne pamfam kokurometri no emfensi aba no so emfa ma no
Elfin so omanpenin da John Dramani Mahama on da NDC amanyoko na no monto aba no fama no mepre omagana ebenwa kwese nkwatena so no tena so pe Ghana de shebotum be yede epudujuma be cross mama ayetimu no ahokyere na mu no etimi afiri wa no mopam Teliza Ladi awi ne jemre ene DL kasebo yene anam sini a otonkra edi freeze o ka kwe not abato mpesu aso edema yen ne din ade DJ Active Opoku Emmanuel Atete nkomo emu ekyere munie you say water is life na ube try and buy na we try and buy na nsi amba say una nkro fo be esa ni say o kan say no so wan ya ka make us find ko ne so wo mo te be kai week bi ano na be ton so man so 3,000 and 5,000 tanka de bana eti me dey no na so na me ga na ye de kan ko fa no ya every week e was so 5,000 se me dey to me so I say go man so that was some start say eye bogo Asani say one say any galam says and so be a woman and a secondly no ever free to the community. Asani say obuto you man to mama you and it's not easy in this community. You know picture is say abayim plan sana me man go nya super me your omunem sifo me your omusumfo and you know adie bia ehia omu within my means that make I will continue to provide and you know yes say you really borehole at one year you really send them who mechi ya yebi wo akwetema ya yebi wo chimota kali ya yebi ewo alogos and ya commission we makrili Kistamani Christian village they are almost in the finishing stages Sunday we nyame adoma and also they are ready for commissioning 2 other will be ready for and to bringing water to the doorstep of all my community is what matters to me. Alogoshi, Mr. Alogoshi, I go for a so mama me asas. If you have never work will commence, and my people are happy. I'm happy. DLFM 106.9. Eni a woti ye aya masebadwane a oginamo edema NDC amanyoko no e wo kakwe not abato ompesu asom ne de ede Taliza Ladi Awenin ona jemre eni ye nsam treni Emmanuel Opoku Active DJ Active etwetwe nkomonom enu akiri ena ohena no ena da achem wata no eye ni Ayibonte Adams ono so jemre eni ye nam sini Emmanuel Opoku Adusi DJ Active etwetwe nkomonom so kire mi se oh Masebadwane anama wati eyapam wonum da wase every sem potem honom adihye nsu pabo wonum sesabe jonso agba agba kokonti dia waye twede mponyankopon okonhyira so wonhyira na mom afo ya bato afi de onum sei adepa waye nti wone pa bedi wachi o chemse nsu pa omba banum dia omunum so na kwa omyem se egu a ehu nhyira enkwa wo so pam ni Ayibonte Adams ejemre ene Emmanuel Opoku Active etetwe nkomo ene so enkra hodo otoye edema de yakasebo no emu ekyere munie Ayibonte Adams niji enyo akimata manche ase tomo ochi enyo mamine wo MP niji Teliza Ladi Awenin etumi na banano sumu kuni hani abaha wonu yakaboni nuge ewa ye mami iwe be ba fi wo lelen wo kupe wo woso wo yitu mandi efe mene no si wotani yo kankere wo kasida ba hale te me ni wale me ni tiale me ni tumo wo kasida ha me fi koni wo nyami yo ni Teliza nani modie nta agbelegba hale ese le ba tun ku ni yeli afi no eja ke eji yo for you no musin ton le ya je ne ji kankere no ni yata e ya jasa cho e ha atmata hospital e ha me for what a private hospital NK Salem wopise wa jasa cho e ko ye je me mene nanu e ba ha wo ni bi baba o ni efe je fe ko di no ni ta si efe ni bi e bomode e ha wo yo kan ko enough ni won hale won jole nanu modie nta jole pelegbe hale ye no pe no ni eni meke na me sisaji adomu ete enani akashi te kokoko ni munwe kuni yeli akekle ni nani ngoke ha Jonathan nani ngoke hale ya ke lanu no le bi o manje won dani mo akemene bi ne enye e ba fi eni a woti ye aya ohena ono ene te adwa so ede ma achem watan ne den ede ni Ayibonte Adams ena wote se woni ye nsam twire ni Emmanuel Opoku Adusi adodo na bɔ no mrane we dia ma no yetade frɛ no DJ Active nene ena wote yen
Yet what dear? Or my Jumaka ya bono swa. Minko Facebook no so na dwenkyerɛ kakra bia ba na menti free on na meto aso pam. Na yanko enko yanim. Wei efri. Eye Lucky Jackson. O kyerem sɛ ogina platform kɛse we so. Aka kyerɛ Ghana vo nyina sɛ afo abato we die sabe. Yama yadwene mu na ho ye pa na yanto aba ne ye na mpuntuo. Entimi emra omaganda mu. Osi wadi free eye Apollonia City ena ode eba yada asepa senior. Ena wei memfa ha. Wensu every opoku active. Emmanuel. Also ye boy adwumaden ti yanko so a. Na ye mo adwumaden pam. Wensu free Kofi Parliament. Also we enjoy this no live from Aguna Bobikuma. DLFM News. Papa pam. Yeda wase. Osu betimi do adwenchen de ba DLFM 106.9 video ya Facebook no so de ba. Ya baje mre. Ni akeka ni nyina e de ama ho. Emre semum. Ye to akase bo no so a na ye body awura mu. E wo Deputy Transport Minister. Aya Hassan Tampuli wakasa kyerem sɛ Ghana foi ena beto dwa sɛ ne Concerned Drivers Association fo akasa kyerem sɛ lolofe no mbepagam e de akogina 50% sɛ be yo mbanya sika e de aga omboto mafiri sɛ mo hyehye ono mu ye pam na so fo akasa kyerem sɛ Ghana fo mo nsɛm wi ntungu baabi mo no bongalat efiri sɛ o ma na ye team no bibia de din wei sabe e de na senkafo ne ye firi sɛ ma ye team no lolofe ne hu emere nkoso ye se obetimi ede akatia ntumu de ato lolofe so o kirem a fu abuei ukwa wiase mansa nyina Ghana de ne bo no efo pan o kirem se bibia kwaye kama pa wo manyimu enti Concerned Drivers Association foi munni tumi se modem pe ebeto ahyensiade anasa lolofe nim se Ghana fo ntua ebesa na mode atete e de hye Ghana de hye wo no foto tonti wa kirem se ministry no enya de ombeti ase GPRT mbanifo so akata se sa na moto na Concerned Drivers Association for no tuonu so wonom so enta kire fi se de moka no e na mom bia enya kram opani aka se kirem se ontumi ntena se enye nhwe han ma ma ye timo no ahyenkafo mfa mo pe entoto lolo fam se de o manka se penti wa kire mu se ahyenkafo ne nim na mo de lolo fa no akatua ntumu de ba pe won ba so letia wonom de senti Ghana de so mutumo so se free na ekọ se woni na akọfo ka na driver ni mi ka kire se ya to lolo fam a mantua efiri se enya de a asana gi atum na wutua pa watia mrante bo modern sense ahyehyɛ no kobedi se pepepe e de ama wonom Deputy Transport Minister Hassan Tampuli ajemre ene sentofo di nkomo emu enkyeremu ene ye de ba besim bo modern a ne tie nsem na etu ho fo efise lolofe no kyerem sei ma yentua. We heard some noises coming from drivers union about the present increase during this. I want to say here unequivocally that there's no basis any such increase in lorry fares between now and the next 6 months. The leadership are here and they know what we do, the triggers that would arise in increased lorry fares. Nothing of that sort has happened. And indeed, as at this morning, Ghana is one of 9 countries that have prices of petrol below $1. And in West Africa, we have only 3 countries out of the 15 countries. Needless to say, Nigeria will be there, Liberia, and the next country is Ghana. So the prices that we have in Ghana is one of the lowest anywhere in the world. We are rivaling countries like Egypt, Tunisia, Libya, Angola, Sudan. All of these countries are major oil producing countries. So there can't be any basis. Any awoti ye Deputy Transport Minister Hassan Tampuli and what you say. Bibi bia ni ho a Concerned Drivers Association for we betumi agina so. Eso ma betu all fame 50% in Ghana for. Momon bongalat enfanto ba bi kran. Eno achi and a Public Relations Officer at the Concerned Drivers Association David Abuado ejemre ene dia kasa bato chen command wo kirem say oh their transport ministry ne kan momon tunku ba bi. Lolo fair no maka so mbatum 50%. Won ba yire Ghana for pa achi. Atwe time age. Wone mu kirem say ene ma hodom ko fa fra man de ba no duties no ne bo akosoro o ma ye tim sidin wagu ne ho anim ase sika na wontumi fa anya hwe enti ene okwa boso kan ekoto spare part na de ka zane ne se ya o siesie pe na adwuma wa ye sika nya da henti se ministry no omupo se wa no mumpo lale fa number so Ghana pe Ghana for pa chi se atwi no mate enti Ghana for mo asoya ne so de fa ntwe ba bi se de o maka no o men se pe lale fa no mumpo mu betua David Abuado Public Relations Officer Edema Concerned Drivers Association.
ene sumu etremuni. My first question to you to ask Hassan Tampoli for me that does he exist in this planet called F Ghana? A price of a vehicle has increased more than 100%. If you didn't know, go and check the market. A price of a lubricant has increased more than 57%. You should go and check the market. A price of fuel has increased the last increment that on the 16th or on the 7th. The price has increased. So what is he saying? What Hassan Tampoli is saying? I heard he says the fuel is not even up to $1. $1 supposed to be $1 Ghana cent, and $1 is now 17 or 16 cities land. So how is it just supposing this with not reaching $1? What is he saying? We are doing business as transporters. We are not doing business as charity running organization. What we are buying it exorbitantly. We are also charging the 15%. Starting on the second, he doesn't buy parts for us. We buy the parts and fix our vehicle ourselves. DLFM 106.9. Any awoti ye aya public relations officer at the Mark Concerned Drivers Association. Ne den adi David Abuato. Ne ana awoti ye. We na ye gyina nsem we so. Na ya dan ya ho sema ya ba. Ya de sofa. Na mesumi sofa ena de to aso. Na sema ye be gyina so nyina ne se ne. Enkra beto dwa deputy transport minister Hassan Tampoli akaze kire mu say lolo fair no 50% ni maye ntua no ena sa asem kuro yara nso eye public relations officer edema concerned drivers association for kire mu say Ghana for amfro trotro sika samupo samumpo mbeso mu pachi na wana magi sikan asem we Ghana ne uso musan uso asem ni musan ye twa ye ho sema ba. It's official. DLFM 106.9. Yamama kwaba asam de dwa no ubetimi afra na de wadwen kire ediaba 053 40 50199 053 40 50199 and 0593 40 6565 0593 40 6565 odo wadwen kire be jemre na bo moden etie upam. Hello, good evening. Oh. Good evening. Good evening. Oh. Senior Pacho, didn't be a casa free. I am from my casa free the way. A Pacho may entail. I'm Pacho, my minister, no deputy minister on Ghanaian Yagin. Okay. Because Uber filling station no matter fuel. I'm on the driver to Johan and no matter fuel. Almost no matter to anyhow. As a head driver, say, but say to my no John or Mukasakata. Ghana and Breben a year, Juma. You have a trouble next year. Say, there be a local filling station on Mato Gas in Aden. That's what I drink. Yamisha so basso. Hello, good evening. Hello, good evening. Senior Pacho, dinner by Yaka free. Okay, Pacho, my into you. No more Canada. Yeah, it's one more set 9 years because you will miss a Yachi city, a call Frua, Yenchia. Because in some Omuntumia, and said, Bad said the whole Ghana, and after your management, so Yenchia, you bet you about a year side, and the driver for Omunia to say, said you'll be moving Omukama at Yenchia, and a very police assembly, Omufa as management, and run and show most time. All right. Omufa management. Yeah, that's a pa senior. Hello, good evening. Good evening. Senior Pacho, dinner by Yaka free. Lucky Jackson, Apollonia. Senior, oh, senior man Pacho, Yentiu. I Lola Fenedia. I'm from Pinter, and you're with you. Because you get a boy when you show. Okay. So you two fool and say, you come from Nasa, you're Rudisuna. Breakfast, Omon Casanade, Petronia, Yatis, Lola Feno, Yatis. Almost what is so. Omon. Okay. And that be a president passages in the BNA one for Dinsa. Okay. And you wait and Tiache and Yajuma from both sides. Omodi Bar, India. Muntia. Eyo ya that's a pa senior Jackson. Hello, good evening. Evening. Pacho, dinner by Yaka free. I'm a very Caswa, nearly a total driver. Pacho, my into somewhere I'm in the Baticano. Okay. One minute and see or Jane Ghana for one. Facing the make a sentence. Metro no more Kuno, among Conquer Metro ye. No Metro Mas or Moya no Shekasa. I say go or move to go pay. Go police station, any star police station, I find there. Go a buying to go for a boy thing. Star police station. It means from being a home, among being a home. Ghana had no better and not on idea. It's almost on them, almost on 2000.
no mo pe na ji na se me driver ma koto fuel say atu no a ade se ma me to me roll them na do mo ye ma ye driver ni passenger de bia ye koto kwa o ka mu enti pacho se a me pacho se a ugina hen passenger bi ma no wie e fan se bi bai so mo ka mo hwe no mo ka se ni wie okay ko wan se yento fuel yento spare parts me ye driver na ye man dem my entry roll them aso mo hwe no mo ke ni no mo ja ni mo ka na na Meda senior, one make a point in Yipa. Hello, good evening. Good evening, over. Senior Pacho, Facha me pass my wedges watch. We didn't have your Oh, Obinati. Oh, okay. If I told me into you. Me Pacho, once I be how much near my Granny boy, no. I was a minister BD car called villages. Yeah, I go for a body in a safe for Bettenton, consumer in a safe for Bettenton. And she said, "We say, baby, you start. They are almost say later $1 $1. I'm fa. I'm family. You sa concerned drivers. You don't want to mom. Okay. Sa price on more person moton. Okay. No, a banner someone to really fan. Na nyɛ sa na sɛ kwa na ɛkɔ so de amu so metumi atum. Mate. Bedase. Yes, yeah, that's a pass. I will buy it. Hello, good evening. Hello, good evening. Senior Pacho, didn't have your casa free. Within the Dixon Bada, oh, Droba. Oh, Nhyiraba Kwadwo Sammy. Champion man. Mete wonkasa na mani aji. Oh, Miss Meniaje pa. Senior Pacho may into. Akwa me chia wansa, me Pacho praise the Lord. Hallelujah. Asa hallelujah na uje say am den. Oh, senior. Okay. Senior mama kwa ma asem so. Me Pacho mate. Ade we na ye wo ne Ghana ye wo haw kakra. Ha wo so e ya aso. Ifiri say wo tie se na da afọ kan na minister yi Kenya. Wo gina obi ade de ba yempe yemhwe nso se nia ene minister yi Kenya sa na. Okay. Wo say me wo mini pedu ha we free station wa na woni mi oye. Say ye tufufu wa no so ya. Itempa no ato so. Ba ye tse ya. O the price in my into on to you what to do up on so. Actually, I mean, you problem I was Ghana. I was a fool, no. I therefore so that way mistake. I am not here. Want to so. Uncle to be you do any came with it. But we get new price. Okay. I am open. I want to so. Okay. And then we get the price in my into on to so. See, me Pacho, would you not have fun? Say, passengers in India. Adaba for nje anasa mo monje meni Kwadwo Sammy bi ka adwuma ya dem papa adaba for so o mojere yenje o so dia yenso ye ntia ma won. Okay, me da se pa Nixon, me da se pa ya me o shirao. Hello, good evening. Nhyiraba senior. Hey. Tema. Sa Kwadwo ba je me yentio. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Me for say driver for omuntu fame. Actually say ye ti petrol so a. Omuntu fe so. Okay. Enti adenti na ye tu petrol so dia. No mo for so say omu pese omu to yi so. Enye fe Ghana ye nyina ye dia. Okay. Ye nyina ye ma ye ho ha. Okay. So ati ase enti no media me preso. Yo, ya dase pa. Pacho ya me last quarter, we didn't be akasa free. Hello, offer me the efum me semu o matai ko sai. Me Pacho ma yentio. Offer, ba ko na me kan se Ghana for ye mpese ye beboa ye ho ba ko say. Yes na me kasa, offer me say ye ti petrol so a. Any obi aye din, obi anka hwe. Ye drivers no, me so ye driver ni. Ye anka hwe, ba me antum be 50 pesos. Eh, o car na me tini we ko. Ade nti ye sa offer. Ye mpese ye beboa ye ho kete mpo. That's o man na we nya we no we twa no we nya we no offer santimanto lady bi o tikele wele. Body abu, o ko tokele wele 5 do se binim. Oh. Body abu plantated onam traffic not plantated 5 city any 10 city. That's offer body draw back on okwa buburusia 15 city kura be bi ato. And so Ghana empese e beboa yo. E dey nyame hwe ya nkasa obi eni wo ye Ghana ya ne ye yo. Ofo bi nto aso. Me da se pa ye besre afrefo no mugusu afre nanso emre de ye adwumanti ye ntimi emfa afrefo no bio mesra wo frɛ ye ne ye ntimi amfa facha yen efiri se mre abo e de atia yen
we na ha ne de kasebo no ebesi kasebo musamfo eye Mace Mebel entry on na bo made tena ase eyi kasebo no emura dodo ni nyina tugu ye memu da ho krogen ema ye de besom wo DJ Omalion NF champion Teda Kofi Teda be ma 10 gram ba kope eboaye e de me kopie mu e Facebook no so ema won so wonya bi ehweye okuji abokran senior no manam eboaye e wakasebo dan mu menso amekọ ne kontre kro e de kasebo besom animre no edi amejeso e takra de kodwakrom de se konkrom twabe wi de hia mekọ akọ premehye bedwa konwa e wo twabewu Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene eye weekends nti bomodin ase obehwe hu ye firi sei edu fia da sei ye ntofo na mom bomodin sei obehwe so hu ohun so ye pa na bedu Monday no ye besan ehye bio emu bibia mo enitia adehye The Yale News.